Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri twumva amasaha ya umugoroba umugisha. Kuri twumva amasaha yo kugica munsi biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba ku itariki zigera kuri 16 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Icyitwa mu gihugu cy'u Burundi umwoto ubukomeje kuba umwoto ubukomeje kuba umwoto, ibintu byakomeye ndetse rwose ikijyanye n'amatora ubu tuvugana kirimo kiravugisha benshi. Ariko se nubwo ikijyanye n'amatora kiri kuvugisha benshi, ubu tuvugana situation yihe ku mupaka w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Ibi ni bice navuga yuko ubu tuvugana aka kanya birimo biragenda bigaragaramo imiripuko ku rwego rwo hejuru, birimo biragenda bigaragaramo icyitwa imirwano iremereye cyane. Ni ibice noneho byamaze gusiga noneho b'abarundi bose mw'abantu y'Imana mwe bagiraga gusita rwose bagaturuka mu gihugu cy'u Burundi binjira muri Uvira bamaze guhagarikwa bose, kuko imirwano yamaze guca ibintu. Mu kanya gato gashize hari n'amayiti rwose nyinshi bamaze kumbwira yuko zimo zirajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Amatora naho byakaze umva gato ayobora, ariko atakintu na kimwe wavuga amaze kumarira igihugu kiretse amajambo menshi gusa nayo avuguruzanya. Uwo ni General Neva, Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Abaturage benshi bamaze guhaguruka baravuga bati imyaka uyu mugabo amaze ayobora igihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe yigeze atugezaho, ndetse ibi ni na bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma by'umwihariko tumukuraho. Ngira ngo mbere kugira ngo twinjire mu bintu byinshi, reka mbanze mbakubite ku kijyanye n'impfunyapfunyi cyangwa se icyo bita idonido. Asigaye duhita tubyinjiramo, ariko munyemerere gato ibituza kubyinjiramo tubanje gusuhuza abantu badukurikira kuko badukurikira bari muri Coline Munanira, badukurikira bari muri Coline Mujejuro, badukurikira bari muri Coline Murangara, badukurikira bari muri Coline ya Tongo, badukurikira bari muri Coline ya Kinazi, badukurikira bari mu makorina agiye atandukanye, ariko kandi bakadukurikira bari ahitwa za Kibira, badukurikira bari mu gisagara cya Bujumbura, baba bari hano za Uvira barahari, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu gihugu cy'Ubugande, bari mu gihugu rwose cya Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, bari mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko reka mbanze mbibwire ntitubaye ikaze, ndetse tubasanga Zimbabwe na Zambia, tubaye ikaze ku mugabane w'Uburayi nabo baradukurikira cyane, tubaye ikaze, baradukurikira bari muri Canada, baradukurikira bari mu Faransa, mu Bubiligi, muri Amerika, baradukurikira bari muri Australia, baradukurikira cyane bari muri ndabona abantu bari muri za Aziya nabo bose ari benshi. By'umwihariko tubaye ikaze. Ubwo rero muraza kunyemera tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zigira ziti CNDD-FDD ubu tuvugana iri kwitoza uburyo uwitwa General Neva ashobora kuza kuyobora igihugu cy'u Burundi. Hari amabanga menshi mutamenye kuri CNDD-FDD ashobora kuza kujya hanze bigendanye no kuba CNDD-FDD ikomeje kugenda igaragaramo ubugambanyi. Ubwo iyo mvuze ubugambanyi mujye mwumva abitwa Reverien Ndikuriyo, mwumve abanda kugarika, mwumve abanyapolitike bakomeye barimo ba Agathon Rwasa bashobora kugambanira igihugu cy'u Burundi, mwumve na Red Tabara ivuga ko igomba kuzagaruka mu gihugu cy'u Burundi hatakibarizwa ubutegetsi bw'u Burundi, n'amaruzi akomeje kugenda avugwa indani hagati aho. Turaza kwikomozo, turaza kugaruka Kibira, imyitozo za FDLR irakomeje, ndetse nabizimbona kure z'abarundi babanyabitenge mpora mbabwira. Turaza kugaruka Cibitoki, hari abazungu cyangwa se abo nakita abamisioneri batangiye gutanga imyitozo ikaba ari imyitozo idasanzwe ngo iza kubafasha kuba barekipera umujyi wa Uvira, nabyo turaza kuba tubikomozo. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye n'umujyi wa Uvira ubu tuvugana urimo urabamo imirwano ikomeye cyane muri ano masaha y'umugoroba. Nizere ko muri tayari rwose amakuru tugiye kuyakurikirana mu buryo mwese cyangwa ubundi, ariko kanongere mbahe gato kado nayo avuguruzanya. Iryo soko ryacu ribandanya rivuga riti ivyo avuze ibindi mu yindi ndwi akaba arabivuguruje no muntu. Yes, nukuvuga ngo ibyo avuze mu murwi umwe
iyo tuvuze umurwi ahangaha mujye mwumva amashyaka. Ni ukuvuga ngo uyu General Neva arajya mu ishyaka rya UPC akavuga ibintu, akajya muri CNDD-FDD akavuga ibintu, mu nzego za leta akavuga ibintu, mu nzego z'abaturage akavuga ibintu, mbega mu bice bigiye bitandukanye byaba mu nzego z'umutekano akavuga ibintu, ibyo avuze ejo akabivuguruza. Ni ukuvuga ngo ni umwe mu baperezida hano muri Afurika by'umwihariko badafite icyo nakita nko guhagarara ku ijambo ryabo. Ibi rero byagaragaye ejo bundi aho bari bagiye kwiyamamariza, ngira ngo amakuru yatugezeho turayumva, hari na benshi twagiye tubibagezeho n'amavideo mwarabibonye, imbuga za X, bitangazamakuru y'imwe nka BBC hari byinshi byatangaje. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose mu gihugu cy'u Burundi ntabwo byoroshye. Tone gato umuntu atavuga n'umugabo atahagarara ku ijambo yavuze wamengo ntabazi ivyo ariko aravuga. Uyu munsi yes, ni umuntu udahagarara ku ijambo, n'abarundi barabizi. Mwumvise ko ibanga yaryimeneye kanatsinda amaze kumena menshi. Ayo mabanga yamenye ni ayahe, bimeze bite? Narababwiye nti ubundi ubudasa bwa hano rwose kuri Duniani Kote TV rwose ni ubudasa navuga yuko rwose buba bwivugira. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo ngo ni General Neva arimo aramena amabanga menshi cyane. Sinibyo abantu b'Imana, hari umutaramu mfite hano ntago aba mu gihugu cy'u Burundi, ajya agira gutya akankubita ibijyanye n'ubusesenguzi. Rwose ni umwe mu bantu batugeza amakuru mu b'imbere, yenda nawe kamanze muterekemo mwumve. Nagira nshikirize ikiganiro ca kabiri kuri Uvira. Tonde gato ikine ndabona ibintu bikomeye amungana w'abanyu Munyarubavu. Katonde gato ndi kuvayo bigahita bigira, ariko kanze mbikine Uvira ngo cyane kuba kubyumva ku bantu bashigikiye Bujumbura na bamwe mu banyarwanda bari mu migwi igwanya Kigali, igwanya u Rwanda, biyumvira yuko Burundi hari akantu bwoba bwarisigarije mu nguvu bwari bufite bwo kurwanya M23. Ntabwo Burundi bwari kurikura Rubaya, ahantu hari mine rimenyere nka ziriya. Ntabwo Burundi bwari kurekura Goma, ntabwo Burundi bwari kurekura Sud Kivu cyane muri Minova, Bukavu, ngo burekure biya bisagara byose bigende. Yaba bwari bufite uburyo bwo kwikingira. Birababaje cyane kubona Burundi budatahura nk'ibindi bihugu. Urabona South Africa ni igihugu gikomeye cyane, ariko carasobanukiwe ko catsinzwe urugamba kirakuramwo akarege kiragenda. Tanzania carasobanukiwe ko ari urugamba badashoboye, bakuramwo akarenge baragenda. Malawi nuko, ba mercenaires bariya ba Blackwater bariya ba Wagner barateguye ko M23 atari igiti cyo gupfa kurira, baragenda. Birababaje rero Burundi. Ndagira ngo ibi bintu tuza kubyinjiramo, ariko dushingiye kuri no mujyi wa Uvira. Ngira ngo Uburundi murabizi ko bwagiye bukubitwa henshi, mu musada bwagiye butanga muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, guhera mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya nk'uko umuvandimwe arimo aragenda bivuga. Mwarabibonye hano ku musozi wa Muramure, ya bato ya 9 atafoka yariyoboye n'uwitwa Colonel Aroni Ndagishimiye. Ngira ngo yaherewe isomo rikomeye, ibyo murabizi neza cyane. Tone gato wumve bene wabo ibyababwira. Ubwo bwiyumvira ko bushobora guhangana aho ibyo bihugu byose bindi bikomeye byananiwe. Byerekana iki? Ni ubujiji, nibyo bita ignorance, nibyo bita kutagira ubwenge bw'indongozi z'u Burundi. Kuko burya iyo bagira ubwenge bakabona South Africa ishize ibigwanisho hasi, Malawi, Tanzania bashize ibigwanisho hasi, yes, nabo baba barabiteretse hasi. Ariko ubu tuvugana
tubaze mayiti zimwe zirajya mu gihugu cy'u Burundi ziturutse mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi akaba ari umujyi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, ntago wazibara. Mu kanya gato umutalamu yambwiraga ati aha ni moto, umuriro watse, ambwira ati icyitwa imiripuko ku rwego rwo hejuru iri kumvikana. Bimwe tujya twumva tujya tubabwira ati ni byanyamugenge, ariko mwabonye yuko ku munsi w'ejo bura na Sadek yatashye n'abari basigaye bavuyemo bakuyemo akabo karenge. Ngira ngo mwarabibonye bya bibunda bya tirari babihetse mu makontineri, izi za BM21, izi za BM12. None uwitwa General Neva, ariko se perezida w'i Burundi ntago yenda nje kugwarasinga, ariko sinzi ubu se uracyabaza iki? Wakwiye ingabo zawe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hakiri kare. Uyu mujyi Uvira izi ntare niziza kuwufata utari wakuramo ingabo, uzi neza yuko Red Tabara wari kumwe muri Sud Kivu, ubwo izasaramwe ziraza kubura guhinza Red Tabara kugira ngo yinjire iwanyu, kubwo butegetsi yavuze yuko izagaruka butakiriho. Tonde gato no Burundi buriya bwari guhita bukerebuka bugashira ibigwanisho hasi bukava mu ntambara ibuhuza na M23. Byari kugenda neza, ariko buriya Burundi ntibugirwa inama, abayobozi ntibahanurwa, ntibafite capacity yo gukora analize ngo bamenye ko ibintu bidakunda. Buriya rero nico gituma nababwiye ati ingaruka zidasanzwe zigiye gushikira igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi kigiye kugwa mu ngorane. Igihugu cy'u Burundi cahaye imigwi ya FRN ya mu Rwanda, giha imigwi za Mayimayi bibanza mu Burundi, giha imigwi za FDLR. Abasirikare batsinzwe muri Kongo bose bakondoreye i Burundi. Ngira ngo ibi tumaze iminsi tubivuga yuko muri no minsi n'uwitwa Lieutenant General Masunzu ariho yabarizwaga, ndetse ku munsi w'ejo hari inama idasanzwe yabaye muri ibi bice by'umwihariko za Uvira, ndetse iyi nama ikaba yaritabiriwe na General Prime Niyonga. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ibi murabizi, ibi byose rero ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ku bahanga bw'ibyo mubazi no kutubwira iminota kugira ngo ibintu bigenda neza, baze kutubwira rwose ikijyanye n'iminota, baze kutubwira ikijyanye n'iminota kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza muri rusange. Nta kibazo tubwire, nta kibazo niyo ryazamo se kuba uri ku buhanga bw'ibyuma hari ikibazo. Yes, birumvikana, turanamwishimira cyane aba yitanze kugira ngo amashusho n'amajwi rwose abagereho. Turamushimira cyane tubikuye ku mutima. Yes, baranafotora akanakora video. Ubwo muri no minsi turaza no kujya twamamaza, tubamamariza, ubundi mwari muza ahantu hari ibintu bizima. Ubu ndamutse mbabwiye ahantu hari ibintu bizima nta nubwo mwangurira akantu. Izo baba diaspora mukanya barahita bambaza banashyiraho amazi. Nimuzajya muze mu Rwanda mujye mumpamagara mbabwira ahantu heza bashobora kugukorera ibintu biza. Yes, reka twikomereze. By'umwihariko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi bitangazwa. Amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ngira ngo twari tugeze hano kubitwa General Neva, ndetse n'umwe mu basirikare bakomeye bayoboye iyi Sud Kivu bari bamaze iminsi mu nama idasanzwe hano mu mujyi wa Uvira. Ubwo baganiraga ku kijyanye n'umutekano muke urimo uragaragara hagati y'igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ibyo bishingiye kuri M23 iri hano mu mujyi wa Uvira, kuko uri hano mu mujyi wa Uvira warasojombora. Ubwo kandi ababyumva bamaze kubyumva neza cyane. Reka twikomereze tugaruka gato kuri CNDD-FDD. Ngira ngo murabizi ko amatora arimo aragenda asatirwa mu mwaka wa 2027 nibwo ari bube. Hari ibibazo rero biri kwibazwa yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kurata cyangwa se uwitwa General Neva bishobora kurangira aya matora atamugendekeye neza ayatsinzwe. Ubwo ibyo birimo birashingirwa ku banyapolitike batavuga n'umwe n'ubutegetsi bamaze guhaguruka, birimo birashingirwa kuri byinshi bikomeje kugenda bigaragara, ndetse no kutavugisha ukuri kwe. Yenda ibireka tubireka ahubwo duhita tugaruka gato ku kijyanye n'izi FDLR.
hano mu gihugu cy'u Burundi zikomeje guhabwa imyitozo hano mu ishyamba rya kimeza, aha mu kibira, zamara guhabwa imyitozo zigahita by'umwihariko zoherezwa muri RDC. Ntabwo nshobora kubibona, uraza yes, nta kibazo, araza kujya ugenda umbwira gake gake. Ni ukuvuga ngo rero aba barimo barahabwa imyitozo, ariko n'ubundi mu kanya gato gashize tumaze kwakira amakuru y'uko hari abamaze kudiporoyingwa, ubwo n'abandi bamaze koherezwa, ni ikindi cyiciro gishya. Ariko mwarabibonye ko ku munsi w'ejo muri teritwari ya Nyiragongo bimitse umwami, urugamba rwose rukomeje guhinana, na n'ubu tuvugana baracyakomeje guhangana, ibintu birakomeye. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugera bitangazwa, ngira ngo tuvuze bwakira bugacya. By the way, reka dushimire abadukurikirana hano kuri Duniani Kote TV ku buhanga bw'ibyuma, nabo tubashimire, dusoreze aha ngaha, murakoze cyane.